Kilai teli ki school ki balami khmat ya karib hoi shaka state level subroto cup hanong ba shillong kila yo ban khor ya ka nam job haka final kabala long haka khat saw tarik naitung 8,000 pusaw hamadan SSA stadium shillong bat kite ki school kin sayo ya ka lat ban mi khmat pat ya ka jala megalia shaka national level subroto cup 8,000 pusaw kaban salong shen hanong ba Delhi bat ha Bangalore kite ki school na rib hoi bat ki bala yo ya ka lat ban mi khmat ya ka jala shaka national level subroto cup ki kentop ya ka Menken Christian Higher Secondary kaban sami khmat ha ka under 17 Kishinrang nangta ka Nongjiri Presbyterian Secondary School ha ka under 15 lembat ka Christian Higher Secondary School kan sami khmat ha ka under 17 ki kenthai da ka jing sngo sarong bat ka jing kemen sim u district sports officer karibhoi uba Bobby L Nongbet ulai khuble kerpang ya kite kilai teli ki school ki bala mi khmat ya karibhoi shaka state level subroto cup hanong ba shillong ki bala yo ban khor ya ka nam jam bat ula kit bok kit riang ru bakin wanra ya ka nam bat ka burom juga district bat ka jela ha ka national level subroto cup kaban salong shen hanong ba Delhi bat ha Bangalore district sports office mendap ka jing kemen ban tip chaki ba likely ka hon ya kai ka subuto kap ban khwat ka district jumi na ba ban boys ka thong ta ban qualify bo likely kin hon ta dika Menken Higher Secondary School Barimbong ta ka Nongjiri Higher Secondary School Nongjiri Kunjur Christian Higher Secondary School na ko belum ke buram ke bakal ke district ini bagi laban posisi cari thong kalau awam aku tu record bagi laban qualify ke state level lain ini haju pot ke ngaju kemal menshua por sistem badak ke tanah po ke district of East Khasi Hills hi baju qualify lain ini haju pot ke minta kasin ke qualify district ini telah Shimti atau chance mentah ban mikwat atau jenapat bawa lagi kehon sekolah nasional level ke New Delhi berkunjung ke Bangalore. Ke Shwai ini jenjok ni mau Shai ba district level jadi bagi tolong haka makan menjadi makan umran yang pernah berkunjung apa makan maulin makan ila sekolah sibun ba di orang lain tadi di beran kita daerah kena sini kena orang kai ban ini kita mau kasar tu kilo kai kan ke di sekolah jadi berkunjung nak dak berjumpa nero ki school berkila corporate ni bagi pendak ini ki matches nomor aku por abun bau slap ke wilayah just kemudian begini ya kai umran punjur maulen punjur apa menjadi ke way waktu dismat ya men ketik ceki ba kalau ba school provide league ni kita qualify ke state level wilayah Trish Tom hi berkilaya play dekat bangi ber office but menkhre ka kidhu but pasutnat ba baki kloy ban ya masuk thu ke income kumjuru ban menkhre ni bikin kidhun ni la hab ban practice teng Shillong ber cam chite itu kre ber kini school kila cooperate ber kila menjur kata di kita dikuai ke advantage New York begini ya kai pada state level di haju por mudap ke jingiro ya kai berang sa mentah pat mengat khmat ke di jing kre mentah ke national level mentah ki jukhar pat ke international level teman bagi kinhuni kibun bawana baru nadu na Sri Lanka na Indonesia na Bangladesh na Bhutan na Nepal di let's say ada adik kapur dengan krenot mabaka ke under 17 girls kan stang kam klo kan ni ubna kan santrik bulan Ogos bat kunjuru ya ka
sub junior under 15 boys pat ketugan nang pat hau arra August ini te kejipun kre ba yo por baham ta par kaliga under 17 ke ban long adu kalwe tadi ko September under 17 boys te ngatrai ke por kala kami bang kre no ati ngatrai na productive sporting affairs na head office ini ro kita tip yang ni bangin habe kendo no ro berkunjung kre ki penhun mat pilihan kita di senang kamu na ki tiket na ro kini kita iban kamu pendidik dunia pada shopping dan cepat dari kunjung Bangalore.